pakhat na chuan living abyss manipulation nal hi amati powerful tu berle nei thailo level tluka siam tu chu living abyss primordial void entities ho kha ania heng living abyss ho hi angai tu na in adu du darin athunun theivekani living abyss te ho hi ama peng pakhate angani mai tin primordial void khan living abyss ho hi billion tam takan oma nal hian anmani ho hi manipulate dan chiru kanaya chungte chu symbiote creation nal hian living abyss le eng living creature po ava inform tira ava in bond tir hian form thar le power thar chazok lo nein symbiote tia kan ho hriat hi ano piang sok thina ni mishing abona kan mu than chu venom carnage agony scream ti te ho khan nia ting comic po alien tam taka in bond tira symbiote mak tak tak ano choka form mak tak tak te kan mu fawa dragon po tam taka bond tira symbiote dragon lien lo om tak tak kha ano chok cheu boka tin kha celestials ho po ava bond tir kha ava bon tira kha powerful po le kha symbiote kha powerful ani mai adot lia chun hive mind heng symbiote le living abyss ho zong zong hi nal hian hun khata unreal ru hi da khomin unreal ru ain zom tir veka wifi ang dewing khang living abyss le symbiote ho zong zong kha unreal ru ain connect veka ni o hive mind thru hian symbiote le symbiote ringot po anomna anin se thei veka anin trace thei veka ni mun la dewa po planet dang de mi po anin se thei ni tin nal hi hive mind nei tu le siam chuak tu ani wangin heng living abyss le symbiote ho real ru zong zong hi asha theiveka an emotion te po a feel theiveka an location te po asha theiveka ni universe mun dang da ya mun hla dewa po omse clean tar atanga art po asha theiveka ni an address zong zong kha tin hive mind atang bok hianin a living abyss le symbiote te ho mit atangin a mu theiveka ni an mu ang kha mu vek theitina ni chu symbiote pakhate mo living abyss kha khoi mun universe stop khoi lai so ta povat tlan si in tu emo tran puina mangin vabiru po ni ma se nal hian hive mind atang hian a trace theiani ol sam deuin a sha chat thei chuwang chuan living abyss mo symbiote shrim hi nal lakatang hian tuma engti kongman an biru theilo ni tin thil pakhat living abyss in eng living creature eng beremo avabon khan avabon to lo nuwa po kha living creature mishring emo ramsa emo alien emo kha akhanin codex kha anu chi thina ni symbiote hem angchi kha khami awang po khanin symbiote khana host to lo nuwa po khami codex mang khan ala sha theive kani omna a emotion ste allocation po a sha theini adot lia necrosword nal hian living abyss atang hian marvela sword hlo omlu tuk mai ghost te ho po that pop pop thai necrosword kan thi kha ol sam takina siam chok thaya he necrosword hi all black te pon tia god killer sword te pon ti thawa nalan asiam masak ber aman zo khan atibawa misang sangin anin man chok leya amanga piang rilru kha in corrupt shina ama ain an rilru kha lo darka an powerful sot thin boka tin he necrosword hi a powerful mm kan mu tong khan celestial ngong po voi khata asat bung muk thaini tin enigma force nen ma na no in beito po khan necrosword bokhena thatani tin necrosword lo po weapon sang sang adu du asiam chok thei bokani asiam lai ro kala muchi lewa asiam thei shim rimang abonolom plot vel wang mai mai hinia komika hin adang asiam mi kala muchi lewa adot le chuan giant hand creation symbiote tendrils mang khan kudrap thak de lien lutuk building ang tiet kha le tang khan ron ti chuak pop thaya ni ro pon khoyamo banga tangemo khoya tang eng physical object atang po khan aron ti chuak pop thaya chu aril ruin adu du darin control thaya a size po adu du darin alter thaini o nexa symbiote dome chuan symbiote tendrils living abyss ho mang pok khan khovel pumpui kha cover ani kha tiro khovel pumpui kha cover chonin ama hi a powerful le ti kha chiang maya enigma force in aron suit pop pop po khanin atlang theilawani kha tiro silver surfer in ka chaw khana tlang thaya khating khop khanin kha symbiote tendrils kha achanga a durability kha acha over tinani ti chuan giant hand creation kha kan sai to ta kutlien deuh kha aron siam choka thok le khata aron siam pop thei kan ti kha chu ai le tam takalien chu ala siam theya chu next point na planet size symbiote tentacles nal hian symbiote giant hand alien kha planet ang tiet symbiote tentacles atopa close siam tak omsi a tentacles laya spike dum umtlar thadu chu asiam chok thei bokani he hi null silver surfer black issue number 2 akhan silver surfer mana tum lain ati chuak shapani and then of mai ichon heng points por kho hi living abyss manipulation a power te ho chu ni phota tuna ama general power pa ngai kan soyang pani na regeneration atak sa bung sang hi sat filma se rang takin aron zom le ngal ani lo pon ain hi le nga zel dona chuwang chun ama hi atha tak theilowa athi tak theilo tina ni chu healing factor ning khanen ang deu ni mai nexa super durability ama hi a fei mm in sual le in battle na shrim a hian dai re mm a ha ve theilo ang tukani
tuna God of Light Captain Universe ron comeback ti lo kha chu nei lo ala nei ngai lo kan ti to kha one on one a in sual bi ka adot le flight ama hi thodu chuan dragon wings angkha ron nei na thok mai thina tin wings tel lo po kha na ma hi ain levitate thei thau ni adot le hi Knull spike ka ti deuh khera Knull hi attack sabung sang sang atang hian spike hill zoom sei lu tuk thiam lu tuk chang box hi tam tak aron ti chuak tuk thaya sentry po kha hemi spike mangina po som vekha adot lia dark energy blast Knull hian hemi king in black comic ka na mu chi lo hi dark energy purple rong akap suak lai hi comic danga oma hemi hi Knull part 2 ka ti thuak thona han oma hela hi ka soitel chi lova hemi dark energy blast hi powerful MMA pilama hian ami blast taka nala darkness ama thimna kan ti hian ati corrupt veka ati powerful a an physical appearance pum pui kha ati dum vekani tin ama salle ama mai control na huaya anom zelani nataka in blast sati ringot poni lo ni chu adolia super strength a physical strength transia chu kha Marvel Superman ti kan soime sentry po kha secondary lo te apot som vekani kha thorme pon nei lo khamo dot le chu skilled combat Knull hian combat skills hi anei tha ema ama hi primordial entity ani wang sim le war experience invasion experience kha alo nei na sa to sim ar civilian tam tak lo ru na lo ne to tu ni wang khan one on one a battle pian kha ne zel kan ti kha tin ka video recap sa in lo en to tang po khan mi attack reng lo dutch kha ne chin sim in din lo lai tangin rin lo de nung lo mo tangin ron attack le thu thin kha ato ber dota cosmic knowledge Knull hi Marvel multiverse ma po lo to ani wang le engma reng ma po lo dei to ani wangin cosmic entity zong le gods how zong ai po in ama hi a upa fea adam rei to ema wang le upa berani awang sim po khan anolei chi azaw ani cosmic level a khan ato bera chon absolute immortality and survivability ka video ma saber Knull origin story tunge Knull chu ti part 1 zo ka khan nala survival skills thazia chu alang sing leng ka shia ama top hi dark god dark entity top voita oma eng reng po la lu mi lo na huna kumbirian tam tak hun lo mang to ania ama weakness hi light eng hi ani kan ti to kha ti khan thok le kata khan celestial sau khan universe kha om na huna khan ron siamin light eng tak kha ama opposite a weakness light eng tak anon choi boxia khata khan Knull hi tin ma om lova ama ro chu light kha angai thailo thung ringo dani kha ta khanin light wangla in hliama hne khan ane crossor khan celestial pakhat no huwe rakha alu chok bung mok saka chumi nuwa celestial tam tak khan an beiron nuwa an hnia void to pa an exile ani kha celestial role in an beiron nuwa po khan ala thi chung lovani kha tin ama that tak tu le ama essence top ti bo top tur khan god of light power enigma force tuna captain universe lonita power le ni chunga innem lu chawa tha thani dana hian a immortality skills le a survivability skills kha a bon hle ni ti a hriat ani